Kaixo, pasa, ongi etorri akademiara. Gaurkoteken informatika lantzeaz gain, baita ere lantzen ditugu robotika, bideojoko sorkuntza, elektronika, proiektu pila bat, 3D inprimaketa, akademian, mentxe. En Gaurcotec, en las 5 unidades que tenemos por cada curso y cada una de ellas con 6 sesiones, las cuales van con una dificultad progresiva y adaptada al alumnado, en general diría que trabajamos la lógica, el trabajo en equipo, también buscamos para una misma solución diferentes caminos, mientras aprendemos jugando y trabajamos también la motricidad fina. Hementxe ari nintzen ase santurako eta udalerako gauzak prestatzen. Egiten ditugu udalekuak goizez direnak eta klasean ematen ez ditugun proiektuak lantzen ditugu. Gaurkotek akademian lehenengo klasea beti konpromisuri gabekoa da, ze ulertzen dugu ingelesa ikasten duzunean edo musikan apuntatzen zarenean bakizu zer egingo duzun, baina agian robotikan ez. Eta horregatik lehenengo klasean etorri zaitezke, probatu eta ez bazezu gustatzen utzi lasai.